मीडियम तरामाथो की लाइव लेपकदोरिबा इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी की मिखल पांगथोखरे वोट थादबगी चांग चाद 13.3 ओइखे अमसुंग कैराव असेंबली कंस्टिट्युएंसी की 6/10 कियांगुई मुस्लिम साउथ ए अमसुंग 6/20 उरुप मुस्लिम खुनौ एलपी स्कूल दा इरांग थोकपदगी वोट थादब लेपखी रिपोल तौरब यारी मैं खुरमजरी अदोनेबीबसे इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई तखलमम सेम कनन हौजिक पुंजा सिफावगी मरुब पाउसिंग म्याम पीजरी लोकसभा की अनिसुब तांक की ओइना इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी की ngasi पांगथोखिबा मिखल इरांग थोकपा ईवीएम अकाय तोय थोपा थौदोक लोनेना लोइसिनख्रे अयु पुंग तरे ताब मतमदगी हौकिबा मिखल असिदा बोट थादबगी चांग चादा 13.3 ओइखे तांफागी डिस्ट्रिक्ट मरी की असेंबली सेगमेंट कुंथ्रानिथोई की पुन्ना पोलिंग स्टेशन लिसिंग अमग चहुमदा अयु पुंग तरेतगी हौना मागी पोलिंग स्टेशन सिंग बोट थादनखे पुन्ना वोटर लाख मापल लिसिंग कुनिपानगा सात्रुक कुंतरुकना मीरेप तरामाथोई लाइब लेपकदोरिबा मिखल असिदा नुपा वोटर मसिंगना लाख मरी लिसिंग निफु तरेतका सनिपा निफु हुमदोइनी अदुग नुपी वोटर मसिंगना लाख मरी लिसिंग मरिफुगा सात्रि यांखै माथोई अमसुंग अहुम सुब जेंडरगिना मसिंग कुंथ्रानिथोइना ओइखे पोलिंग स्टेशन कयादा बोट थादब हौद्रिङैदा ईवीएम मेचिन यारक्तबदगी थेंगना बोट थादब हौकिबा बोट थादब हौरब मतुंगदा ईवीएम यादबगी थौदोक कया थोखे सेक्युरिटी अकन ममोंगदा ngak sendana मिखल पांगथोकलबसु नमित युम मतम योरमदाइदा प्रोक्सी चंगब याहली याहंदी हाइबगी वाहौदा कैराव असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सनबा क्यामगैदा मियामना इरांग हौरक्तुना ईवीएम थुगाइखे थोंजु अमसुंग अंद्रोदा पार्टी अमना पार्टी खरगी एजेंट सिंह पोलिंग स्टेशन मनुंगदा संगंदी हाइबगी वाथोक कया सुथोखे ईवीएम अकाय तोय थोनखिबा अमसुंग वाथोक लांथोक कयागी वाकत सिंह मिखलगा मरिनबा सिंहदा वाकत खिबना पोलिंग स्टेशन खरदा अमुक हन्ना बोट थादगदरा थादरदरा हाइबदु इलेक्शन कमीशन ना लेपकदौरे आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी के पोलिंग स्टेशन 13 बोट अमुक हन्ना थादनखे उखरुल सेनापति सुरसामपुर अमसुंग सांदेल की अपन पोलिंग स्टेशन 13 इंगना सिकना बोट थादखी ngasi upung tareta gi haukiba ina manipur parliamentary constituency gi मिखल असिदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कैंडिडेट ओरिबा आरके रंजन सु मसा की होम पोलिंग स्टेशन ओरिबा 5/37 कोंग बनादे ममलेकाइदा बोट थादके कैंडिडेट असि अपोपी अमदे लोइनबिना हारिबा पोलिंग स्टेशन असि फावबा थिंदोरक्तुना बोट थादके हारिबा पोलिंग स्टेशन असिदा अयुपुंग तरे तारमदाइद की हौदुना मियामना पारेंग लेप्तुना बोट थादनके अदुबु अयुपुंग निपालुम तारब फावबदा हारिबा पोलिंग स्टेशन असिदा कांग्रेस अमदि बीजेपी की नतना पोलिंग एजेंट अमता लैखिदे बोट थादब लाखिबा बीजेपी की कैंडिडेट आरके रंजन पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा हंदकी लोकसभा मिखल असिदा बीजेपी न चाउना माई पाक्तुना नरेंद्र मोदी ना अमु हन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइरगने लोइना बीजेपी की कैंडिडेट अमु ओइना मसा मिखल असिदा माई पाक्तुना मणिपुर की एमपी ओइगने हाइबगे थाजबा रंजन ना थमखे मिखल माई पाक्लबदी अहानब खोंथांग ओइना करम थबक पाइखटकदगे हाइना पाउमिसिन हंगबा वहंग अमद पाखुम पिरदुना आरके रंजन हाई मणिपुर असि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तौबा अचौबा साक अमसुंग आसियान इकोनॉमिक जोन अनिगी मरत लेबने मसिगी खोदोंग चाबा लौरगा हौरकलिबा नहासिंगदा अखनब मियेंग मालेमगी साखत लमजेलगी अहोंगबदा याहुनबगा लोनना मसाना मसाबु थबक पिहनब होनगनि हाइनसु फोंदोखी आईगी अपोपी इमाना आईगी पोलिंग स्टेशन फावो थिंदोफिरगा आईगी लोइनबिगा पुन्ना वोट थादबसे असुकी मतिक नुंगाई अदुगा इमायाना पुरगा लाखपसिना अदुगा आईगी लोइनबिगा पुन्ना लाखपसिना बीजेपी की होल फैमिली दो सॉलिड ओइना करे हानि सॉलिड ओइना अप्रोच तोबसे याम नुंगाई अमरम द कांग्रेस की मेरे ओरिबा ओइनाम नब किसो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निथौ खोंग लेबा मा के होम पोलिंग ओरिबा पोलिंग स्टेशन नंबर 26/34 दा बोथादके डिस्ट्रिक्ट अदुदसु अयुक्तगी हौना मियामना मागी पोलिंग स्टेशन द थोरक्तुना बोथादनरे बिष्णुपुर कंस्टिट्युएंसी की नुपी पुलिस पर्सनल सिंगना ngak पोलिंग स्टेशन 26/3 अमसुंग 26/5 तसु थौदोक अमत थोक्तना इंगना सिकना बोथादनरे थादनके ओइनाम की एमएलए ओरिबा एलरदा की सोसु मागी मिहुत खन्नबगी हक अदु मांगंदना मागी पोलिंग स्टेशन दा बोट थादकी मियामना काइको हाइना खंगनरिबा इंडिपेंडेंट मिरेप ओरिबा आरके सोमेंद्रोसु ngase युपुंग तरेप सबसाना मागी होम पोलिंग स्टेशन ओरिबा थांगविबन माइसनाम लेकाइगी पोलिंग स्टेशन ए 9/12 ता बोट थादकी मिखल असिदा असिगा मरी लेना काइको ना हाइकिबदा
हंदगी लोक सभा मिखल असी यामना मरुओइबा मिखलने ममांगदा पांगथोकिबा मिखलसिंगदा political parties singna miyambu sel thum pidana bot thadan kiba aduga yamna khetna ure haujikti miyamgi wakhalonda lebagi thabak tawgadaba afaba mire pamnabagi mami sauna tari haidaduna wafam kaya su phongdoki ममांगी एमपी इलेक्शन मैम येनोरगदि हनकी एमपी इलेक्शन से पब्लिक मैम जे लोन अवेयर हो रहे है एमपी इलेक्शन से वैल्यू माहक तौगदब थौदांग मैम जे कायबु तौ यागे हाबे खंगनरबिना हनती मैक्सिमम नंबर्स वोटर थोलाग बो थादबिगनी न खाले नेशनल पार्टी मैम जो लोन कनगनी थाजब जे लेजे दुबो आई खनकनबदा आई किन कंटेस्ट ओइदो जे पवुंगनारा नो ओइदो माले कइनबदा हौजी पब्लिक मैम से तसेना हानगी अखोगी पैसा न ब्राइव तौबी वखन सिंजिल चंगदु मानद्रे अदु मथता खरा लेबाकी दम तौगदब मिसिंग येंगना मरकता पवुंगनारसु अमने खंजे मोतदि अदुगा आई सामका पवुंगनारगा मैमना सुम फोकस तौकनी खंजे मोत North India Development Party NEIDP की इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी की मिरेप ओरिबा RK अनन गिसु ngase pung 8 adwaida regular English school da leiba candidate asi home polling station number 21/4 haino khongnembi da vote thadaki I'm positive way have the outcome should be very positive. The jati sigi saying thada board thada kane sukhale thada tardi any IDP na ati party the yam ahead when chalakane have wafam saying thada je have राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी RJSP की मिरेप सेंजम नंदकी सोस नंदेश्वर सो अयुपुंग निपान ताबद बोथादकी मसागी होम पोलिंग स्टेशन ओरिबा 9/17 खोयातों पोलिंग लेकाई बी बोथ थादब थोरपद पांगबी सिंगदा सेंजम नंदेश्वर हाई मिखलसिद माई पाकलबदी CA बिल असफा लौथोकनब होनबदा मियंग थामगनी हाइना पलदुना लमदमस येलोमी कननब ILP सन हनबसु होनगनी हाइकी आईगी राइवल सी नियरेस्ट कना ओइगदबनो हाइबसी अखोय 13 सी मनुंगदा हुजिमुक्ति खंगजब ngamjadri अदुबो हयेंग रिजल्ट हाइदोक ओइना खंगजब तारे आईगी राइवल सी नियरेस्ट कना ओइगदबनो हाइबसी अखोय 13 सी मनुंगदा हुजिमुक्ति खंगजब ngamjadri अदुबो हयेंग रिजल्ट हाइदोक ओइना खंगजब तारे Manipur की गवर्नर डॉक्टर नस्मा हफ्तला सुंग असगी मिखल असिदा बोथ थादकी इहान हानब स्टेट असगी गवर्नर अमा ओइना मिखल थादबा फंगबदा अदुकी मतिक नुंगाइबा पोइ हाइना गवर्नर फोंगदोक्रे सगोलमा इस्लामिक कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सन 11/34 तांबासना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दा पोलिंग स्टेशन अयुकी पुंग 3 मिनिट 10 रोम ताबदा मागी बोट अदु थादकीबने हारिबा पोलिंग स्टेशन असि मॉडल पोलिंग स्टेशन अमा ओइना सेमगतपद नतना नुपी पोलिंग पर्सनल अमसुंग नुपी पुलिस पर्सनल सिंगना ड्यूटी तौके vote hadaraba matungda nasma haftulana miyamna masagi hak mangandana afaba mihut khanbada puna saruk yaminasi haina fongdoki mangna makha tarduna mikhalasi free and fair oiba mathau tai miyamna isan apamba mirep khanbada aki akhang pokpiganu leiba segi decision making da nupi mihut sing su saungna saruk yahaningi isan hantana yengjaba kaya thadoktuna nupi sing su miyamgi mihut oidaba yadi haibagi wakhalonda nupi mihut sing song thopa matam oiri haina su mangna fongdoki This is a adult franchise that we got. Many countries had to fight for their vote, especially for women. Women, many countries, advanced countries, women had to fight for their vote. But our constitution has given adult franchise to men and women both. And we must use it for the government formation. Who should be ruling, who should be representing us is within our fingers. Manipur की voter list याव इहान हनवा गवर्नर सोरिबा डॉक्टर नासमा हेप्तुला सगोलबन एसी मनुंग चना लेवा 11/34 तंबासना हायर सेकेंडरी स्कूल दा बोट थादखरे हारिबा पोलिंग स्टेशन असि नुपी पोलिंग ऑफिसर ngakतना मैनेज तौबदना नुपी पुलिस पर्सनल मैमना ड्यूटी तारिबा मफमनी कैमरामैन बिश्वजित नावरपंग लोयना पाउदम जरिबा ज्योतिन खुंद्राकपम इंपैक्ट न्यूज TG मणिपुर की voter list याव इहान हनवा गवर्नर सोरिबा डॉक्टर नासमा हेप इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी की अनिसुबा तांका के लोक सभा मिखलदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेना मागी पोलिंग होम पोलिंग ओइरिबा इम्फाल ईस्ट की लोवांग सम ममांग लेकाइदा लेबा श्रीवान हाई स्कूल की पोलिंग स्टेशन नंबर 2/16 दा ngase yopung mapalom tabada vote thadaki चीफ मिनिस्टर ना vote thadaba lakpada चीफ मिनिस्टर एन बिरिंग लोइना बिगलोइना लोइना रक्तुना vote thadaki लोइना voters laba mipung khodimakna election asida vote thadabiu isagi voting right mangan bigano haina चीफ मिनिस्टर ना अपील तौके पुनः वोटर सहम कुंथ्रा मंगा लाइबा चीफ मिनिस्टर की होम पोलिंग अदुदा अयुक मापन मखाई ताबा मतम फावदा पुनः वोटर 94 इंग तपना वोट थादनकी
पाव असिना लौ मतम फावदा पोलिंग स्टेशन अदुदा बीजेपी की वोटर एजेंट नतना अतोप पोलिंग पार्टी अमतगी पॉलिटिकल पार्टी अमतगी पोलिंग एजेंट फमखिदे अमदी पोलिंग स्टेशन असिदा मेडिकल बूथ हांगदोक्तुना असोपन थोरपदा लायंगनबगी खुदोंग साबसु पीरे नाकलमरोमदा लोवांग सममदा हांगलिबा तोंगान तोंगाबा पोलिंग स्टेशन सिंगदसु मियामना शांति ओइना वोट थादनखि याम नुंगाइखरे ngasi nahangai launarurasu amai magi khomnarurasu ngasi di democracy gi khoi numit lepa numit haitare khoi inner manipur parliamentary constituency gi mana thada ningba man magi apamba democracy thada ba ya tawbuda bu vote thada badi loina thoga thada haninge na loina participate to honinge Konthauza Assembly constituency ki oina su hanagi MP Dr. T.S. Maina na maha ki home polling oriba Khombong Maning Laikai ki polling number 18/7 ayupung nipan makai tab adwaida ma ki loina bi ki loina na bot hadaki polling station asida irang yaudan ingna tapna bot hadanaki Inner Manipur Parliamentary constituency ki Mikhalda Imphal East ki Haingang Assembly constituency da Haingang High School ki polling station number 2 by 26 ta ing tan bot hadanaki hariba polling station asi nungtil pung ama makai tab adwai fawada VV fed slip loithok kibadagi pungkhai amarom bot thadaba lep luraba matungda nungtil pung ani tarak adwaida bot thadaba mu hauke bot thadaba ngayak lep luba matungda maram oiraga puna bota lising amaga chama tarahumdoi leiba polling station asi nungtil pung bari tab fawada bota masing punna satre kuthani pan khakda bot thadana ki aduba bot thadaba nanghauda bota singna bot thadaba gi matam luraba matung fawada bot thadanan ki polling station asi bot thadaba gi sang yamna wangki aina hojik leje hangang constituency manung changna leiba hangang high school ki polling number 2 by 26 tani hai hu asi hojik pung mari ta khra phau da habadi bot thada bi matam loi khra phau da khoi gi bot masing voter sing je masing suna thada ba nang hodo man moiraga bot thada na wik sakta myam u phangli manoina bot thada ba phangdri ba kaya am sida ngai duna leiri line da hojik bok da pung mari ta ba da hairiba polling station asida 1113 voter level nung da 738 ki voter masing haju bhogda thada khre puna nupa da 341 aduga nupi da 391 both thada khre percentage oina 66.3 haju bhogda pungmari tar bhogda thada khre maram aduna mafam asida voter kya bot thada phangna leimor moraga moi voter sing asi thada bolo ji bhogdi bot thada gani habagi agency na phongdok piri ana haju bhoki oina problem jariba camera person elswa samagloena alpalo hengbom impact news Haingang Kundrapam Assembly constituency ki oina suyum nam khonau junior high school ki polling station number 1 by 30 number 1 by 14 da ina tapna bot thadana ki loinana constituency asu ki MLA su oriba hanagi speaker TS Lokesh ki home polling oriba Sagolmang primary school ki polling number 1 by 11 da voter sing ingna sikna bot thadana ki polling station asi da bot thadaba ki chang yamna wangki amadi Harauro polling station number 1 by 50 number sung Singhu polling station number 1 by 18 da su Irang Toktana ingna tapna bot hadana ki loinana polling station asi da BJP Congress CPI NEIDP amasung independent Meref Kaiku ki agent sing phamki voter sing na impact news ta phongdor pagi matungina handagi mikhala si voter sing na magi apamba candidate khalaga state asi da thoklibi issue sing solve tawba ngamgani khanba candidate sing da vote pibagi mami chauna tari lairiba ziki kenosi issue chibu kena to bangam gadaba ena ru bangam gadaba aduga khigi leba ki tong te khanbiba mioi do du ina to jiram khamba je handang ai ju voter ahan basa maneba ado ai apam ba khallaga thadaram akoi gi paja gi tungda thaba ingang keno tawna tarokadaba mida koi nungai na thadai haitare atopa voter sing ju koi isa na masidi khomdaba koi mayam gi chanabi dei tungi keno da thaba ingang tarokadaba kholakadaba candidate khallaga isana masi vote PBG haina agi motadi thamning Mayamphal Kendra ki oina so yamna santi oina bot thadana ki Kendra se ki bot thadaba ki sang asi chada humdra humdoi oiki amaromda wangoi Kendra ki oina so mafam kharada EVM yadabada ki khara theng hauba natana atai pamdaba thaudok sing thokpa ki paw laikhide loinana EVM machine yadaba ki thengna bot thadaba haukiba mafam sing su matam haptuna miyamna bot thadana ki Kendra se ki bot thadaba ki changna chada humdra mathoi oiki Masih Manipur ki thengnari ba samai mayam je kohan bangamba afaba miri am dang khalaga agi thamul jida adu mayam huchilaga
ꯊꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯇ ꯄꯣꯔꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯪ ꯈꯟꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ खरा इम्फाल इरांग होनी खरा लुचिंग मजिंग तौरीसे भोट यौद्रीद इरांसे करीगिनी IMPगिनी अदुगिनी अदाई मैम हौरेदना भोट यौसन तुमने थुपचिंगीब अदो भोट लोरगना इरांग अदुम सागले अदो खरा चिंग हागद्रा इरांग हौबीरिबा इबुंगो इबेबसिंगदो मोइना खरा लवाई थवाई लेबो खोजिसु ए नोइ सि तौरकदुमनी सुम तौरकनी हाबगी खरा हाइबी गाबी बुसु तौदे अद मोइदी खंगदी पैसा फंगीब्रा कैदौरमो भोट मैच लेदि मोइ तुमि लै हंदकी भोटसी ममांगी भोट के न हंदकी सिन ख्वाइदगी न भोटर थोकपा अदुमबा भोट होय ꯄꯨꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯝꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯍꯧꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯈꯟꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯎꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯈꯩꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ Imphal East District Manung San Lairiba Assembly Segment Taragi Apunma Polling Station Samri Kuntra Lebagi Manungda Kiamgi Thautuk Adu Kaktanatana Atai Mafam Ayamada Ing Sikna Bot Hadanaki Mikalasida District Asiki Khwaidagi Masak Thokpa Wafam Amana Yaskul Assembly Constituency Polling Station Khudimakta Nupi Polling Personnel Singna Matau Tauki Bagalunina Wangkai Assembly Constituency Polling Station Ama Persons with differently able Sing Kaktana Polling Personnel Oiduna Mikal Pangthoki Basini Imphal East Tongan Tongaba Assembly Constituency Singda Mikal Gi Pau Laukiba Impact News ki reporter Khetrmirum Prem Sanamadi camera person Sapam Henry Dagi Akana Pagda Mama Imphal East की ओइना पोलिंग स्टेशन अयाम्बा अयुक पुंग 3 तगी बोट थादनबा हौखि अदुबु EVM यादवना मरम ओइरगा पोलिंग स्टेशन खरदी मतम खर चौथना बोट थादबा हौखि EVM machine यादवगी खुदोंग चादबा मयाम थिंगनै हाइजे कमाय तौनो पुंग क्या यागे यागेदबनो मतेम तर कोई हुजी कोना लेपीसी वंखाई केन्द्रादगी 15/22 नि अदुना 7 AM to 4 PM फाउबा बुथादगदबसी अखोइगी मिचिन यादे हना हेक हौबदा अदा पुंग 9 गा मिनिट 35 दा हौख्रे करिगुम्बा मसी मतम हेनख्रे हादना करिगुम्बा मसीगी मतमदो हाइबे यारोय मरमदी 8:15 दा हौग्रबनिना 4 PM दा लोइगदबसी मतम समदोगनबा अखोइ कनो तवी अदुना सिलिबा गवर्नमेंट सिंगसु मसीगी सिलिबा हाइतारे गवर्नमेंट साइटगी मिचिनसी हाना चेक तौथोरगा मोइना खितंग एजेंट सिंगसिना नदिगी पिरकबा अथॉरिटी सिंगसिना चेक हाना तौथोरगा यारे हाइबिगी पिरकपदुदा मतम डिले तौबसी खितंग नोंगाइजदे अदुना मथंगदी सुमाइना तौबिगनो अदर ngasigiदी मतमदु 4 PM ओरसु मितम खितंग सोनथबीबा यागनी हाइबसे आई हकी तरफदिगी यास्कुल एसगी ओइना अपुनबा पोलिंग स्टेशन कुठा निपान मग नुपी पोलिंग पर्सनल सिंखक्तना पथौ तौखि हारिबा पोलिंग स्टेशन कुठा निपान मग इता पोलिंग स्टेशन हाना मिंथोंदुना नुपी सिंगदा अचौबा थुदांग सिनदुना वुमेन एम्पावरमेंट गी पाउजेलसु मिखलसिना पीरी अमरोमदा यास्कुल एसगी पोलिंग स्टेशन अनिदी पोलिंग पर्सनल अमदी सिक्योरिटी सु नुपी खतना मथौ तोदुना सिजनखि हारिबा पोलिंग स्टेशन अदुदी 14/16 वांखै कोनसम लेकाई बी अमदी 14/33
Wangkai Konsam Lekai ini hariba polling station ani sigi poll percentage na sada humpumapan amadi humpudramapan oiki. Lizard Library ko Wangkai Mayubom Lampak polling number 14/16 and 14/33 asida ngasi nupi personnel ngakta duty tawjabase polling personnel su aduga security personnel su akoida yam nungai ba ma phaujai haidi ahan banina akoida su anova experience oiba aduga matang swaida amarom da akoi nupi ngakta nupa yaudra su security orasu aduga polling personnel sing su nupa yaudra su akoi su nupa dagi kaisu tadana tawbanga me haibase asi akoina mayam da smoothly pangtho banina akoida yamna grand success na haina lawjare aduga yamna proudness amasu feel tawjai Tung tarpada tung lakadab election singda sumaina nupi sing khatang tawbasida kari improvement lehani. Ada sida akoina khudong cha da baragadi toilet kumba nungaite ko aduga toilet kumba nungaite dona mobile toilet kumba arrange tawhaninge nupi ni na kitang extra care lawhaninge haizani. Thank you. Adubu nupi polling personnel na mathau tawba polling station ayamba vote thadaba hawudagina loyo fawbada matam hena changduna nimindang pung mga hela fawwa vote thadanaki amoromda voter singna matam kuina longmonbagi nungai tabasu fongdongnaraki. Pung ani makai dei ngarik pune. Sumaina kuina lepise kari gini hage moina. De mirchin do yam tapi moyan. Koi changa ga di yemu deba. Changi ba meeting jam kui lera thole. Ado kari mathang di sumba kuina ngai ba sing je sendong na ke haninge. Khang dik si ke semtok pun phai se chuyang wa na ngai de sibu. Ana ba de ke su yaw ko koi bok de le pang jal lak tre. Yam kui de ba ngai de. Koi su yum da thabak myam le howe myam angang macha puraga thadana busu myam yawe do khangde ngasai dagi wai ngasai dagi ngai ta busu Mikhala sida karam wakhalonda bot thadari bano haibadugi matangnasu voter singna phongdongnaraki. Democracy number 1 aina khanse adagi Indian constitution kha bebar to bai ta adagi Manipur gi kha dum khanba ad Manipur gi local issues ma dum khara tawrkada mida haitare ad maroina institution memse democracy gi orsu na tra khogi independent oiba khogi government gi machinery jingje full freedom people ngamba da akoi su asa ma leiraga Manipur sigi chawkhat thorangi matang da moina ka hena akoi gi sentiment ga loina na yenga kani habagi asa se loina mak thadari ngatani Kwaidagi puning thawadingai oiba wapam amana Wangkai ACG polling station number 15/32 asi differently able oiraba miyu singkhatna polling personnel oina mathau tawki mafam madugi poll percentage na sada 65 rom oiki Ngasi pangthokhiba mikhal aduda Imphal East ki ayamba polling station da polling agent mari netraga manga khakta saruk yaki masina election asida candidate mari romdi lamba nang na chanaraba yai haina miyamna panari Ngasi pangthokhiba Chatat Suba Lok Sabha Mikhal gi Inner Manipur Parliamentary Constituency gi oina Imphal East ta punna voter lakh ahumga lising ahum rom leiba sigi manungda nupa voter gi masingna lakh amaga lising nipu taruk ni duga nupi voter gi masingna lakh amaga lising yankai tare lomni hairiba voter singa sigi manungda voter kaya amadi koi ngasi tholok tuna vote thada nakre mire poriba mokoita mothogi laibak asinga si miyamna vote thaduna koi laibak slep lagani lakh leba megi tang kun nu humdoida Manipur dagi karamba mihutna moina Inner Manipur Parliamentary Constituency dagi karamba mihutna parliamenta setkadorge habedi miyam puna haimina batari Camera person Sapam Henry Galona Pamjari by Kitamim Premsan Impact News Imphal Hausi matang swaida break matang lawjage break matungda Kairawa Assembly Constituency ki 6/10 kiamgi Muslim South A amasung 6/20 ur Muslim Khunau LP School da irang thokibagi thokpadagi bot hadaba lepkibagi pau amadi Manipur mas malimgi tongan tongbi ipau sing pud laksage Impact News po mekta adlebiu break matung taran oksere jim khata pau da ngasi upung tere tabadagi hawduna hawkiba ina Manipur Parliamentary Constituency ki Mikhal da Kairawa Assembly Constituency ki wena polling station ani naunari poll tawraba yari Hariba polling station ani adudi 6/10 kiang by Muslim South A amasung 6/20 ur Muslim Khunau LP School ni
polling station ani asigi manungda 6/10 Kyangli Muslim Madrasa High School South A da voter chama tararom bot thada bahurpada proxy changi haibagi wahauda polling station manungda khangaudan irang thorki khoi saungdra voter sina polling station manungda changduna EVM thugaibada natana school asigi thongnausu nung langsinduna thugai hibagalina polling officer fawba phubadagi soki irang adubu laksinna bahona bada CRPF personal singna blank fire tawduna miyamadu adubu phuduna tangkhaibada mi tarulom asopa nangki adubu kai hena asopa de yaukide thadosina maram oraga hariba polling station asina nauna report tawragani amaromda ngasi nongtel pung ahomlam tarapada 6/20 urup muslim khonau LP school da bota satru humudrani thoi lebaki manungda bota masing sangwa humudrana bot hadanarapada khangogdana congress amasung BJP gi workers singi marakta awai khum tawnadun irang thoraki mafam asida mathau taba security personnel singna irang laksina bahonabada ngamdabadagi hairiba polling station asida makatana bot thadaba lepki adabu khangongdana worker masal gi marata khana chainaba yaurakpaga loinana polling station manungda sangsinduna EVM thugai kibani khudakta presiding officer madi security personnel sing khonglei thona mafamadu thadoktuna satkibana naungna report tawraba yari Nakalamromda ngasi pangthokiba mikhala sida kaira wasem constituency masung khetega wasem constituency de ladiba polling station ayambada polling agent masing suna phamkhide adumapu thoina akai toi yauba thaudok sing thokibagi paudi leite ngasi pangthokiba Lok Sabha mikhalda andro kendra gi manung sanna nongbra namasung nongpokaithal manbi polling station taret 7/39 amasung 7/40 da Congress ki ejenani BJP workers singna polling station dagi tanthokre hairi voter amana BJP ki workers singna makokta phubadagi asopan nangli so hairi thaudo adugi matungda Congress ki candidate oiriba oinamda baki so MLA ke Ranjit MLA ke Mega Sandra ex MLA MO Kendro yauna Congress ki lusing makayana sangsinduna yengsinki thaudo aduga mari lenana Congress ki candidate oinamda baki so na hai kibada presiding officer ga manaduna mahut silelaga bot thadana bahonabada Congress ki agent singna thinglubada BJP ki workers singna namdana polling station dagi tantorkibani hairi thaudosi ki matang election commission da wakatuna polling station ani asi report tawna wakat kani haina oinamna baki sona fongdoki BJP की मीसिन पोलिंग की कनोसिदा EVM सिदा मोइगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग मानरगा नमना अजम रिपीटेडली नंबरसिदा मसिदी कनो तौदरे है माने येट पने बाउजी के जादू मनीसिना एस जादू मनीसिना 7/39 सिदा अदोइदि BJP की मोइ वर्कर खरना मासे मंगक संपायना कॉलर पाइ चिंगथो एब नंग कई येट पे याबा खोपरायना अदना कोइना हारि मफम दुगी दुज प्रिसाइडिंग ऑफिसर द कंप्लेन तौजरा में हाइदि पोलिंग जी खुदक तोपियो रिपोर्ट तौबियो हैना कोइ हाइरे इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर द कोइ रिपोर्ट Similarly, 7/40 दूसरों चप माने है impersonation थोकपा हुजे के हारिबा BJP की कने workers सिंगसिना तौरसुबा BJP की मीसिन पोलिंग की कनोसिदा EVM मोइगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग मानरगा नमना अजम रिपीटेडली नंबरसिदा मसिदी कनो तौदरे है माने येट पने बाउजी के जादू मनीसिना एस जादू मनीसिना 7/39 सिदा अदोइदि BJP की मोइ वर्कर खरना मासे मंगक संपायना कॉलर पाइ चिंगथो एब नंग कई येट पे याबा खोपरायना अदना कोइना हारि मफम दुगी दुज प्रिसाइडिंग ऑफिसर द कंप्लेन तौजरा में हाइदि पोलिंग जी खुदक तोपियो रिपोर्ट तौबियो हैना कोइ हाइरे इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर द कोइ रिपोर्ट Similarly, 7/40 दूसरों चप माने है impersonation थोकपा हुजे के हारिबा BJP की कने workers सिंगसिना तौरसुबा ngasi thaudo adu hak thengna thengna hokba makokta asokpa nangkiba akoizam asauna haikibada maga si bot thadaba lakpada BJP ki workers singna mahakpu yaning de haina bot thadaba yan kide khungang khudang pairaga koising singki polling station da duty tawkiba personal singna karimata haidana tumina laiki amaromda polling station 7/39 namasung polling station number 7/40 da BJP workers singna atoba voters singi mahut sinduna thadana bahonabada Congress ki agent oriba namarapam angau to namasung sanabam jadumani bu athingba pirubagi damakta polling station da lehen khidi haina penaba phongdoki 야닝도 범위진행 보타답자로 사용과 몸빨이 고진진토이 아시비시는 BJP 반탈로 라점니시나 신독법 간시다 아이나 기타 말고 저더나 이거 모두디 와기 콘디 좀 할비요 콧 여비그노
hai madama igi nuai to khar ugi thabri be seko tising te waro khar lei khutti yaubi no wari khakte sabiu hai gadra ka modi lam da san ta na bi bha boina lam ni gi ga sum lei haba ngasai polling station ji da presiding officer ji ai complain to sung ta ta bi da hai tare adu di ai rai si ka int lai tre na ai thok char ko ne pung taret ka mi tronga kun manga dai da thok ne ai kamai to ge mi mod changak pa amane he hanjalaga namba mi khudang pare chingsilan namba dum da pamjadab dagi mafam ji nungpo ke theman bi primary school 7/40 थादा मसी इसा इसा की राइट जब चाना मी अमा मसा मसा की सक्ताक चेक पुरागा थादा बियु वना हाइरे वन अमगिना अखोगी एजेल अमा भाव फंबा यारो हने मोगिदी तानथोखरे अखोगी नमदर अइना फमे ओना तैना बा सक्ताक चेक पुरागा मोहि चांगपदा अइना यारो एना तानथोई खरे अमुक नियम चुमना अहु मरी मुक चंगमे अदुई मतुंग अमा मुक निपा अमा चंगे अदु कांदा यारो हरगा मसागी असेंगबा नममगा मा नंग खंगनी हाइरमगा थोखरे अदुगा मिनिट मंगा अमुक लेरगा नुपी तरे निपान चंगे पा खरे यावरे अदुगा निपा खरे सिना नंग थोलोय आई केबि थोक्तुनै एजेनी अखोगी इसागी राइट जब चाना भोट से थादा जियारगा नोइना सावरसी करी मरमगिन आई थोय हाइ मतमदा आइगी भाबी हरिबा निपासिना आई गला पाइरा चिंगथोए नंगसिदा लेबे यारो एजेंट फंबा यारो हेन अदुई मतुंग नाग लेरगा समजाय हरिबा नोंब्रंग खुलगी क्लब की सेक्रेटरी सिना आई मुक चिंगथोकने मथंगदा एक्सपर्ट हान राजमनी आइंगोंदा कोलंग मोय अहुमना मपानदा पुथोए माजी बीजेपी की ग्रुप नि ngasigi thaudok adu bahak thengna yengsan ba lakhiba MLA Karanjitna haikibada andro kendra si Africa ga panghak oire kendra si da tauba boti asum mamong da tauba bot nate kendra si gi miyang mi hut asisu miyam da tasengna bot thada duna khankiba nate selection tauraga khanma mi hut ni singi lamda nampuda shu da leriba UG group singna proxy bot sathaba aduga chap manana valley da su andro da force voting tauri haina MLA Karanjitna maral sibu wafam kaya phongdoki ngasi androda leiramiba phibam sidi chingda tawriba kuki da jaga da kuki issue da leibna namba aduga naga gi jaga da khoi NSNI na moi kano da namba praja gi right phangda aduga chamana ba andro gi kari bo ji honorable minister oiri se ma si khoi gi chingi type da selected member amane na dumaina itri tawi haitar democracy gi karingam ta leite after all he is minister amu raga ma gi kendra da somaina khoi nampu sapu da tawraga tawba haibse mana karai ba vote sidi ngasi gi si yengroga khoi nampu hapu da ka ba aduga ta sengna ma se elected member nate masi selected member na admine thamjage CPI ki candidate oriba Dr. Morangthem Narana su wathok oikiba polling station 7/13 namasung 7/40 da sangsinna ba honabada maike adom da leba miyamna changan biganu haina hairakpadagi station yaudana handoraki tungda impact news ko unabada Dr. Morangthem Narana phongdorakpada asuk safatlaba matam asida asiguma thaudok ama thokpa asimag yamalaiba thibani polling station ani asidi ahenba security ge section tawrang sing lauraga report tawdaba yaroi Mainaba authority da mahak masa satuna wakakani haina su Dr. Narana Phongdoki Nakalamoromda ngasi pangthoki be mikhalga mari lenana thongjo istane constituency da cabinet minister masa yauduna polling station da sangsilaga miyamgi apama mihut khanbada ayetpa apanba piba asimak laibak thibani tungda tawbigano haina Dr. Narana appeal tawki It's a like war field. Chang kano ko thok tok jari haiba gi bhap ta leire na ai tom te chap da changbiru no haiba moina maramdi ai di security khara khaktani confront to lan ban dawn to ba we have to report to the election commission si chakhibaga personally aisu moju laws to gre si report natan upai report with proper security yeah we will properly report to the election commission thongju kendra da koi agent phaman de gai gumba yam thak nem graba CPI agent tang thoko gai taw a mantri ma samak lak ga taw wi gai gumba ta ba nuai taw ra agent phaman da ba gai taw si yam thak yam nem gre I feel ashamed of it hojiki tangkak si da bu mantri naga agent phaman da na mai mi khaktam phaman na ba ga honai ga se si de hai ba da hai ninga letre ne ko ikai khang da ba hidak leite eduni ngasi thadana ki bataratir subal lok sabha gi mikhalda thongju assembly constituency gi polling station kharada polling agent suna phamkhide adubo bot thadaba gi thabakti sathaba yadabana maram oiraga polling personnel singa masung officer singna akanba sashil thaurang lobaga lunana bot thadan hanki assembly constituency asigi oina bot thadana ki ba nupi masingna nupa masingdagi yengnabada nupi gi masingna chang yamna bot thadana ki mikalasida thongjo assembly constituency ki wena yamna shanti wena voters in bot thadana ki assembly constituency asigi polling station kharada polling agents suna phamdabagi matangda assembly constituency asigi MLA oibagalunna works minister oiriba thongam bisojit amadi sector magistrate L Ajit Kumar na phongdor kibada ato political party kharagidi agents sing laktaba namaram oiraga assembly constituency asigi oina polling station kharada polling agents suna phamdaba oigani haiki
political agent wat pasi masa masa ge khoina thongju kendra gi manung da koi bidai ngai sai thamjagre sai allegation tawi adu kanam tagi masa masa gi political party na agent tharak tabani na madu ai khoina thoina adu gi marang da khoi thijan jarudre adu hoi leiram gani koina chatpi ba khoi press ki amadi kano gi chinina uramang na adu bu ai khoi state so far la iba agent ahum mari leiba potuna adum loimak tawbra na ina chatpatu ju thengna jai pam se 5/29 5/28 5/30 naurem babu primary school dani sida polling station ahum laibani nupi ngata taba polling station ni 5/29 je agent sing je amana 3 or 4 aina pajaba sector 5/25 to 5/35 jida mostly turn up tawrai je congress ki ne bjp ki ne cpi ki ne aduga nedip ki ne ayamna lai atai ji turn up amta tarakte poli tawdaba yadabani na agent sing je laktabani na khoi adum hokjen je bani pung tere tagi hokdong ne khoi mock test loi ta phasana adum tawi loina bak mapum oina wali je cd basically sai turn up talk ni agent sing se amana haina di presiding officer loina sura ka tawji haibani adu turn up talk ni na koi pung tare phodi ngaijabani mock test tawna na ba Hangang Androma Song Tongzo Assembly constituency ki polling agent singda BJP na threaten tawi vote proxy tawna ba honai haiduna siriba maral se yumpham yaw da ba wafam ni haina BJP ki spokesperson oiriba works minister Thongam Biswa jena phongdorakle mangna makhata na hai karigumba da CPI na sirak liba maral se ki matang da kadai fawba chumi natraga lali haiba adu sengdoraktrabadi praja singda BJP bulana uhanba ki mayokta defamation suit tawgani haiki mangna makhata na haikibada handaki mikal asida state asida su BJP ne yamna hena sauna mai pakani BJP agenda asi chakot thaurang yauna praja singi damakta hiram khodimakta development tauba haibani ngasi fawbada leiwa asege citizens amatabu kanglup jat forop khaidoktuna discriminate tauba leiti haiki thongju kendra amadi kendra honorable cm ki kendra amadi sam honorable minister sam kumar ki kendra da aikhoi gi leiriba agency अखोई थ्रीटन तवी नत्रगा अखोइना पुरुक्सी यामना तौनना बखोने हाइबसी कराइदा करीदा युमफम यावरगा हाइबिबनो हाइबदुमा मदु सीपीआई गी लरिबा मचिन चटपा मियोसिंग सेंगथोकपिबा चुंगनीना अखोई लवी नत्रगदे अखोई मदुगुंबा नातै चादबा प्रजादा लाना उहनबा पोटपदु मदु अखोई हाइन गी होनबगी मतुंगिना अखोई डिफेमेशन सूट तौगने हाइबसी अखोई गी गनो वारेप ओइगनी Kairao Kendra ki manung sana polling station number 6/6 Kiamgai Mamang Lekai da Laiba Kiamgai Girls Lower Primary School da Congress ki agent na taba atopa masak khangdaba agent ama thamduna proxy voting tauna bo honaram le haina Congress candidate oinam laba kisona SARS tawrakli oinam laba kisona hai Kairao Kendra ki manung sana polling station 6/6 da Congress ki agent na taba masak khangdaba agent amaga manaraga proxy voting tawbagi wafam lakpadagi mak masa sangsinuna yengsilubada Congress ki agent adu masak khangdaba miyoi ama oiram ki loinana mabu kanana khanbano haina hangmadasu karimata haiba ngamkidi haina oinam labakisho na phongdoki nangbu hapa iba mido kanano aina taba nangbu chese kana pirapke ana hangbane ba adu masu ma haiba ngamda ba koina samai tano wahang bang do bisida BJP ge leru mayam sida engona chokselaktan phuge na ka torok bane ba moina haiba aina election dis ai mini manga su pha ponte kaitang tawriba do peaceful oina conduct tawna ba khona ba koi dadi ma hariba polling mafam sida mi se mahut sindra board se thadare habigi report si lae ba ima amana haiba do aige mukta di kano lawre adu ga board thada 100 thokro na tawre na haisu ba evidence later poni Jiribam asi district all abasunga si fawa Jiribam da lariba yamna maru oiba department fire service ki office asi de Jiribam na subdivision oiringai matam da lamba fire substation Jiribam haina adumak ahongba yaudana ngasi su lairi office ni hairaga signboard amadi office ki lariba mawong amasung staff singi laifamdi okon gumna laiba worki Ingkum Jalisinguma Chamapan Marfumari ki Jun ki Tang Tara Mathoi the Jiribam Police Station da Matamadugi Jiribam ki MLA su Oriba Aduga Education Minister su Oramba Tis Devendra Singh Hangdo Kibane Masigi Matungda Fire Substation Jiribam se Jiribam ki Police Station ga Punduna Lerambadagi Ingkumja Lisnguni Tara dagi Journal Education Office JDO da Hongzinduna Lerake Ngasi Fawada Manipur Government Subdivision dagi Jiribam District Olabasu Fire Service ki Mong Amada Thambiri Jesus Christ na usinnoina sikhiba numit Good Friday na lakpada Governor Dr. Nesma Haftulana Manipur miyam da maruina Christian lining sarpasingi mafamda ipauzil pirakli Governor ki pauze na hai Jesus na takpiraba aran babu ngakpiba nungsiba achengba ingthabagi pauzilado nahunana
ningsinghale haire numit asina lakpada lamdam asida nungsinaba chawkhatpa ingthaba tangdulai taba lamdam ama oirasanu haina pauzil pirakle nakalamuramda numit asina lakpada se minister dongthom bire na so miam da maruoina Crystal lining sarpa singi mafamda yapa pauzil pirakle magi pauzil da hai Good Friday numita Jesus Krishna miyoibagi pap ki damakta usin oina sibi ki bagi matung inna Eastern Sunday numita asing mathawai oina hingalaktuna phatababu afaba na maiti ba piki bane numirasina lakpada lamdam asida khundamini ba kang maselgi marakta nungsi sana ba hengal po wersanu hairi Ahan by MC under 16 boys Naurem Ras Ningthau Singh Memorial Trophy da AI Amin Lilong amasung UCC Uripok animai pakre Manipur Cricket Association mi makada cricket tournament se ginga silang thawal pub ground sana ki batara subal likta tos ngam kiba Al Amin Lilong gi na match ka bibo over kontra da wicket nipan turaga ramsam hopon nipan lobangam ke match asigani suba batting sana ki bad YW silang thawal na over konma to ge ball amada wicket ramak turaga subna ge run marfu khak lawduna match asi Al Amin Lilong na run marfu nipan da mai papangam ke match asida run kontra ma to emas wicket ani lobangam kiba Al Amin Lilong gi all round da Jamir na match asige man of the match ta ke nakalamoram da sathariba cricket tournament asige Hainobo cricket ground sana ki batara mathai subaliktana tos ngam kiba Oscar Pauna Kaithilna match ki apiba over kontra yaudana over taranipan ga ball mangada wicket taramak turaga run humdrap tarekhak lauki masiki pakhumda match asiki ani suba batting sana ki ba UCC uripok na over taramanga ga ball ahumda wicket ani khak turaga mai pak pugi run humdrani paladu uba lobangam kibani match asida UCC uripok ki all rounder Arvinna wicket ani amadi run taratar lawdana match asigi man of the match tabangam ki Saturday ba cricket tournament asigi hayeng Hainobo cricket ground da Al Amin Lilong amadi UCC Uripoka lang thawal pub ground na PTCC pasoy masung TC MDC thongju anina lamba taunaragani Sacrifice Boys of Sugnu SBS na sinuna kaksing district Sugnu police ground da ningthauzam angomsa and Lysram Ronit Fort Memorial 7-a-side open football tournament ngasi dagi haukre tournament ase hautopaga marilena FC Lamjau amadi FFC Laloi Phai gi ahanba match ngasi sanakre match aduda FC Lamjau na FFC Lalo Phai bu panjal taruk ahumda maiti bapiki hauji arobada marba pawmohana Miriam Taramato ki live live ko diba ina Manipur Parliament constituency ki Mikhal Pang Thokre bot hadaba ki chang sa da humudra mari 10 mek taritar boy thi Amasung Kairao Assembly constituency ki 6/10 kiam ki Muslim South A amasung 6/20 Uruk Muslim Khunau LP school da irang thorpadagi bot hadaba lepre re-poll tawrba yari